IP le tuni ho hin next batch ki panli hi ta ji chun next batch thirum ni dan ga sei le ban ka do IP chi le next batch hi ga ba lo hin next batch hi next batch hi trading ki panli hi learn forex exchange trading and start earning the team na chi an go hi the KK trading academy hi KK trading academy hi chi chi mina ki bor hi mas kana chu offline batch chu mintin offline batch chu hi le chi athum le chan na ta via khat via ni via thum na ki bor tan na mi training ki pi do za hi mi som bi nai hi tan na per batch sai around 20 student ho chu training ki pi tan allocation hi le venue hi le bethal hin class ki padin ni khoi 13 mai course duration hi pakhat edin class timing hi 3 p.m. to 4 p.m. ban le apana 5 week chak long din aban le sit capacity hi mi som ni lo kel di hin research ki bo ma sat ai le fi ki pi ma sat ho si chu amo chu pila pi ding hin chi som ni kal war ki la thai lo din ai chu sit chu arrangement of limited capacity thana ki ball hi office company ho office akito round table conference ki khatama ki ball hi chu mi ki tama ki lo aban le medium of teaching hi Thadou to English di digital nya hi na comfort chi Thadou pau ni lo ang le English pau naman the yang ki jang ji ya chu boy pon na ai pu chu le course hi sang so ma hi chu le category khat tan na abanin online batch ti ka dan kan bom pin online batch pa hi le zoom apps apona meeting ki nei di na online ang hi a ke patni ki bang ma de 13 la ki pan de chang la khal din 8 p.m. to 9 p.m. Monday apana Friday chan 8 p.m. to 9 p.m. ka online class sa ding a ke ja fa hi chang hi online ang hi mi tam ta ki la loading ni som ni ai chu student chu mi som chu ngom ni pa le mi kha khana attention pim ha thim dia chu doubt clearing session ta type pi ta hello ho he ni nga online class ki bol hi medium of teaching chu English Thadou to English ma mai de hi aban le he nge e khat chiten nia comfortable English bo dei umang le English bo pe stang ka ngai nei na dei ko aban la fi pa hi sang gi de hi on offline a chu hi le ga velo chun sang 10,000 hi online a pa hi le sang ski bo hi na ka khat su ni di aban le chi su ki tin tu hin one to one class offline to online ka tin na chi hi le trading have anom a trading board by nom ai le phat nei man lo ha pakharam khat suki ki la ham ai lan ana to ra ko na ha pakharam pat off ki la thei ho ding bo hi a course duration hi le ha pakhat edi a fee wang hi le sang som ni ge ai chu chi ai mi khat bo ki la di ya chu la hi offline a jaw no mo chu pum baro apana ni ha sun pum baro apana pum khat chan pu mi khat sit ong na ti cha ko na jaw thei hin about 1 p.m. to 2 p.m. mai sit khat ong hin cha na jaw thun adang hoi sit ong lo hin na chi offline din offline chu le a ki bon din min chu chi hi in na ki bol hin bi ai jalan na bi ai jalan in na ki bol hin chi offline pa hai langkhalanga bethala ki bol hi lo hin ai chu bethala thuma pana class ki nei ya chu chi chan hi le ina ki bol hin aban le one to one online class timing ka ti pa hi chiang hi mi kha khat bo kila di na 9 p.m. to 10 p.m. chi sit khat min tin 10 p.m. to 11 p.m. sit khat min tin isden ya hi le azaw no ma la chun zaw thei na sit hi chi ho a he mi li bo kila di na chi asira number 3 na pa he
serial number 3 na pa hin mi bo kidal ki na ti chung hin tin aban le anoi lang chi su ki du anoi lang a hi forex trading chung chang thunia khot ra ji na forex trading chung chang thunia khot ra ji forex trading ki ti hi exchange value sung value ki hi na ho chule go elo le silver ta cryptocurrency ta elo le to muna mobile elo laptop ma ko na sumu na thei ho na thei hi hi na it's trading platform phatia zil nei ho ding in sum sang som phat ki ne yang mi sia $1000 ho belam ta mu na thei hi na hi chi ka se aban le it's platform ma ko na US or foreign country in phang ai lo wa US US dollar le pound a sum mu na thei lam pi na basan mong to hai $1 is equal to 75 rupees so 1 pound hi 100 rupees hisab hi le ale ei ho chu sum value ne ji wa chu foreign currency a ko na sum kilo the ve ti na ai pi chu to ai that bas ki panding hitan bet zo sia lifetime signal WhatsApp group ta ele live trading ta ki chip num oma la khunung la kon special la ki bor khom jing ding hi na mole soi tai nei ho capital nei ho ding a chu ho na thei hi min ki ba na nei hi na ai pi chu le pi chu khat ju din aban le ati chai na langa hi hết điện hôm nay hôm lá lẽ thì WhatsApp number là con này thì hệ 98628007994 và number chủ là 98628007994 chỉ con này thì hệ ai bị chủ là cứ đi qua đi ngà xây nôm chẳng bị tàn tính let's bet sa giao nôm mà lẽ thì chỉ number là hi nên contact qua ai chỉ number lại nên contact qua là ít hồi gì thôi số cần sử dụng cũng ai bị chú lẽ à giờ mà sao chú hiện mà sắp đi này ai chú không nói hi trading cái gì scope hiện na liền hi chú knowledge hiện này họ chú không nói hi mà sang society cái gì chú gam khăn tổ dung duy hi technology khăn tổ dung duy hi isum ho dan pa yang hi in man ki khat thelo la chun I boy shi ko na chia chu sum ho dan yang hi akhang to ke to ai iti sum ho dan masanga chu ho investment ki bolaji ho le company khat ong lu na chia ko na sum ki pe zia abe tu hom ve mang de hon khen lo hi hi ji ro chu iti le iti chan hinga iti chan ki tham ki sei thelo hi ai wanga tu ai ti sei pau hi le ai man knowledge zil ding sana ho chu man nim pana cho ding aman tam pana jo ding bitcoin ho chu aman hung nim pana cho ding man tam phala ki jo ding al silver hita ta aman nim phala ki cho aman tam phala ki jo ding a support resistant area ho ta het ding aban le a topic za chom him na a topic ho chu hi le til tam ta malai na topic ho chu a ki zil topic ho chu nia khat hin sei la chi hi second batch sa pa chu advertisement ai wanga chu akhang pia ke bang khat chu hi le adang ho si hi vet da ban nang langa hi a topic hoi ka sei go hin na hi chi pa hele lang chi le classroom hin lai hi chi ken hi classroom hi lai hi ta hi round table conference a ke to an ti hel ji hi chi hi le advertise alui pa hin hi chi pa hi chi si hi khat hung di ta lo de hin na chi hung di ta lo de hin ai pi chu le chi ignore na bor lang dang si wang chu topic ho hi le lo chu Introduction to basics of forex trading umidin forex trading ipiham itiyong ki palam history ipiham adole ipi market mo ham wanoya itabunga market din ham ti ho chung ke sen tin abale trading time zone hi izat time zone izat hicha chu hoila chu session chu ipi board ipi sa trading board han pe si so iki hel di tin abale terminology holoi basic terms terminology long short ipiham trend line ipiham bull market ipiham stop loss ipiham diversion conversion ti ho za chom hi terminology za chom ki hil din te atama tam hin na abal indicator ki jang ho technical indicator ki jang ho ai le moving average ta MACD ta RSI ta stochastic ta awesome oscillator ta ichum ku cloud adang na tama tam hin na choyo si ti ki za ham ai ti phala chu za ham ale amo hi za chu accuracy change ijat personality ham change chu ki hel din na abale currency pure soi trade ham alole gold ho cryptocurrency trade ham alole
gold iti trade ham bitcoin iti trade ham alole thau US oil tata UK oil tata iti trade ham ale hita bonga volatile market ho chu iti trade ham na ti chu ki halde aban le psychology ilung thim chu iti control di ham market na lu phale sumu si za chai ke di ham alole ki pop sheet wa sumu si za chai ke wa betting I bol wa trading bol di ham alole ita bong lom ita bong decision jula di ham I profit ratio to 1:3 hidam 1:3 hidam 1:3 kiti chu example la chu dollar chiang khat na risk chiang thumu ni nga chiang khat na risk tin tabong adra chu dollar chiang som na bei tung na dinga chu dollar wasa da trade khat na ta trade khat na he dollar za khat na nei ta chu example la dollar za khat na nei chu hi chi trade ding ka bola hi dollar chiang ka bei manga le chiang som ko manding ka bei tonga le chiang som thum ka tun de he ti kha chom ban chu trading board phala kon ji chu risk management to psychology pai mo na na abal technical analysis hong ki hildi fundamental analysis market hi fundamental to technical chi pom he fundamental technical bo ne he na fundamental ne he na ngo lang le hi thai lo hi technical ki ti ju le market movement dan ho hi amnan chu hilai kunin akal toji hilai kunin hesu ji amnan chu wasan dinga chu market chu amnan chu wasan dinga chu technical hung ki phal le a support resistance area kona market hilai kunin kal towin hilai hung ki hilai kunin kal towin hichi ka ayam nan chu akal to support area resistance area ome ale chi hi si supply area ang ki thei chi demand area ang ki thei chi chu technical nyau cha ka asing na hin hong hi na ji akal na ji ki kha chu alo le 1 hour time frame ma hi chan hin khin abana hong calculate time alo le 15 minute time frame ma hi ta hin market ya bullish in alo le bearish in ti wa chu sei na hin ale fundamental ki ti ho yung hi phale macroeconomic policies of the country khat gam khat na USD ham phat chun bank rate ham phat an su khang ham an su nim ham alo le non farm payroll ham phat hum ma alo le unemployment rate ham phat hung san phat na hi le ama ho economy hung dang phale ama ho economy hung dang phale currency pairs ho USD zaw na si su iti movement board ham wasan mo nga chu US currency chu hung dang ta hi de US dollar chu hung dang kha le gold chun movement na chu nga board chu US currency chu hung wi kha le gold chu hili chu man chu hi chi ho a currency a news ho fundamental news ho he na hi cha ko na chu market ang trading hol ta ai board ho na hi chi heli hila chu technicals board ki depend chu he lo ai chu fundamental hung pha le all the technicals indicators ta technicals line hi ta support hi ta resistance hi ta fundamental news hung pha le technicals ho fair gam ji ya chu ani nya hek nine market na thim na ai pi chu le hi chi ho cha topic hin along lu wa le ke to tin de 13 na class ki panni hin 13 na class ki panni hin offline to online ni ya 13 na ki panni hin physical chu registration ki borman si chu class ki panni hin na mi aum za chu class ki panni ni mi na thum nga som ama ki panni asi de fu wa yang le ki ma kha den na hi chu hi ai pi chu le hi tan chu trading chung changa mobana class ki la dan thu kan sen tin pa ki pa ele